A very good evening, Northeast window ki dialogue swimming tabir punam po han bamakte de dong hosya le metong ramna punam putaram nuk chobole ne kokno na kromjari ngasi Northeast window ki dialogue sida khana nei ne gidam ta pokot chari bang asi topic Khemchand Govt 10K for its women hariba topic asi koi khana nei ne gidam ta pokot chabani koi haukiba March tang nipa masi koi gi International Women's Day ga mari leina na City Convention the Pangthokhiba khoigi program amaga mari leinana khoigi Chief Minister Khemchand na thamkiba statement amaga mari leinana khoigi Manipur da hojik laiba conflict asi nearly 3 years sahi ahum phazalap pasina maram oirakanda khoigi economically yamna backward yamna aduki maning hanba siga mari leinana nupi singbu empowered to boina nupi singi especially khoigi nupi singi tamakta khoigi economically boost tawna bagi tamakta khoigi budget ta lupa crore chahunga yankhai masi laiba state asigi nupi crore chahung lakh ahunga yankhai hariba nupi sida khoi pigani masi magi livelihood ama boost tawba ngamna gidamta pigani haibagi statement asi thamkhi adumapu masida thamliba khogi honorable Chief Minister Khemchand gi statement asida miyamna criticize tawrakpagi maram asina habidi khogi election hariba BJP gi ani shuba tenure aduga lakadoriba 2027 gi election siga yamna nagnaba short period asida haukiba khogi Bihar gi election gi maduda lairiba nupi singi da khogi direct benefit transfer oina lupa lishing tara kapkibaduga mari leinena masisu election gi scheme amakhat oigadra haidana miyamna adumak ningbu ngangnari hariba topic asida masi thamlaiba khogi direct benefit transfer asi athuba matamda tawragadi miyamna criticize tawribasi khara khajikmakti handagadra haina khali masi how far kadai phawa as soon as possible masi khogi 2-3 months sigi manungda hariba nupi singjigi kenoda account da transfer tawrakani athuba matamda tawraktaba habisi khoi tambagamdri hariba topic asigi matangda khoi tongan ba panelist ahumna saruk ya biduna masa ge ba warol kya ma thambigani han bamakta da panelist ahum sakaming akona ne takchabagi tanjado mutang myang famda thamjage ahan bada khoi hoja paujel CHAOBA editor Frontier Manipur hoja paujel CHAOBA taram nokchobolo ne kongna kurumjari ani shubada khoi hoja ke INAOCHA DEVI state secretary BJP Manipur Pradesh khoi hoja INAOCHA bu su taram nokchari ahum subada BISHWANATH THINGNAM state coordinator Aam Aadmi Party BISHWANATH bu su taram nokchari yam nungaijai isa gi mamal yamlaba matam khara khajiktan kaithokpiduna matam gi oiba issue kya da khana nei nenda kibitang ta pogat chariba sigum laba khigi issue sing asida isa gi oiba warol kya ma thambigani habagi khigi wakhalonda Northeast window da lengthok pirak widang ta Northeast window gi maikei dagi panelist ahombo hanna kai khumna ochari asigi pogachari ba topic Khemchand Govt 10K for its women hariba topic ase mari leina ba han bo hangsi ai kuigi state secretary BJP Manipur Pradesh ki state secretary ki phamju pobiriba ke naungcha da akchage yamna kuigi hariba kuigi Honorable Chief Minister na thambiri pa statement na si nakalamarom da kuigi criticize tawrakasu something is better than nothing habaduni songphang phangoi sarokpudi karigomba khara phangba sisu dumak phatabadi nate hojik laiba situation jida adumak pu karigomba statement ama thamukpada criticize tawba habsisu aphaba khongthang amani haibada su dum haiman bthokloina khanje adu INAOCHA da ina lakchani ba waphamdi hariba khogi Chief Minister na thamiba women singse empowered tawnaba conflict na chahi ahum soksalakpasida khoi economically yamna backward oirapasida khara da orsu kanagadra haidana khoigi hojik su khoigi chathariba khoigi assembly sida budget se pass tawre haidana su thambiri ko INAOCHA masida miyamna di dumak masi haukiba Bihar gi election da mari leinana paisa se yumthong da mi mamna da chatlaga yelo ba haibasidi adumak masida su dum yamna khudong chada ba thokpaduna maram oiraga election si 2027 da pangthokadorina masiga iroinana hairiba bukhaliba
scheme puthor akoi launch tawgani jo hai ko masi akoi gi masigi se akoi gi election ga mari leina ba adumba scheme mama oigadra haidana miyamna thambiri basing matangda inaocha ki moti kari kamain thambini ai hanba maktada akoi gi notice window duga akoi gi notice window bi engbiriba viewers mayam boi kai khumna bo chari akoi gi hograba akoi gi International Women's Day da koi handak ta nong na simlak pa koi popular government hai je batare popular government ki kai khum nazari ba honorable chief minister Sri Yumnam Khemchand na akoi gi International Women's Malem gi nupi singi numit ka mari leina na Manipur gi nupi myam da pi ba khudol oina hai je batare koi gi lupa crore 350 se koi gi nupi lakh 3 makhai rom da koi gi lupa lising tara koi one time DBT tawraga koi mateng pangnana bagi adugumba koi lauthoki ba kain scheme amani masi aigi mod oina di koi Manipur gi situation si yenguraga koi honorable chief minister aduga koi honorable prime minister ai haninga leitana thagali na ai nupi mo oina ai thagali haiba wafam du soi thamningi tasengna koi kai haitare ngasi gi topic sida koi each woman di nate koi aduga akoina state na su Manipur da kwa hairiba scheme ji phangba ya ba mi si lakh 3 makhai si leire hena target taw su nate tongan ba koi gi honorable prime minister gi makha da tongan ba nupi sing scheme ma ama hujik su chatharaga leiri ko taw Manipur da koi gi handak ethnic violence conflict na maram oiraga hana gi lerami ba economy gi phibam da kharaga hena sokshilak ba haitare ko aduna maru oina koi gi relief camp ta leiri ba nupi sing aduga financially koi gi weaker koi gi ka haitare economically weaker oiraba nupi sing ko koi gi widow bo oirasu koi madin now jamar am da thachagi hauziki koi gi lairiba koi gi IDP sing da direct adumakti pandaba male ID koina tajaba koina phangjaba gi pawgi matung ina di nupi lakh 3 makhai si lakh 3 lising yangkai si koi self help group ki through the pigani hairi ko ado koina phangjaba pawgi matung ina 2025 pawgi da koina phangjaba pawsi self help group si di akoi punna self help group 12,443 leyeba masida nupi lakh ani muk leigreba adu itaraga di only lakh amaga makhai muktagi nupi ne ba ngasagi mapandagi lawdorise ado koina phangjaba pawgi matung ina di masi IDP sing da leiba nupi sing si di direct panbagi pawdi tajade kamai to bujanu sina kainone IDP sing da leiba nupi sing direct pandraga su akoina ngasagi laiba scheme si akoi maru oina handaki Manipur gi situation si yengaga central government da haije nupi sing si akoi gi society ma phagalangna hona gi hai taragadi maru oina akoi gi imung manung hakthengna na macha masu yoga leiriba nupi sing si gi phibam si kitang phagalan ba darkar lei haiba si khana badagi masi hairu go matam da akoi gi 350 crore gi senpam mama koi gi khakbirak ba haitare ko sina maram oiraga koi na masi kana da piba ya haigadi handaki ethnic violence na effect over nupi sing haiba sida koi gi effect to khwai digi chauna tawri di relief camp ta leiba sing simadi effect over haiba si masana taraga leire adugi mathak ta koi gi relief camp da leitraga su akoi gi kai haitare ethnic violence na effect over nupi me ama leiri ko haibadi hana pick up business dukan da phamaga leiba ora magasu hoji phamba phangdaba me ama masu leiri ko sigumba nupi sing aduga koi gi financially sothara nupi sing akoi sel tung gi pibam da sothara nupi sing hai tare ko hairu nupi sing sida target tawraga asagi pirai ba senfam siga doi taragadi sumaina leiba nupi lakh 3 makhai da de koina mateng pangba ngamani haibaduni ko adu masi akoi assembly session loiraga magi committee sema kolaga yam thuna implement tawrokani na ai madugi thajaba lei ko aduga ai yamna mangjauna na di haidi haining da bani tawbotabu akoina target tawri di han first phase ki lupa lising tara ko hariba sothara nupi sing sida piraba matung da tam anirak amaga so khoi pina na bagi tam ahum la ba pi do akoi target tawri ba ko aduga ngasai gi khoi gi ethnic violence se lai ruba matung da akoi gi uji popular government se lak ba 2027 da di koi assembly election se adum taraga leire ko taraga leira bani na election yam naksan na lak bani na mayam na election gi ra haiba wa masu dum mayam na dum hainai ko koi mayam na su election nak padu da
kai haitare haining ba kangun haira ga su akoi election leiraba su leitraba su development haisi tangai fadi aduga manipur da koi economically sothara iba nupi singsi boost tobi ba haibu su am tangai fadi ba ko si khakta su na tana uji koi popular government si laba matung da yam athu bi da tongan ba koi development program yam am su paikhali da na ko masi koi kai haitare तौफम थोपदुनेबा अखोइने हेना फना तौरिङै इलेक्शन gi wadudi prajana decide तौरक्तोइनेबा अदुगा ngasagi election nakshalle haidana tawriba khoigi lauthorei scheme natraga development khuding mak election gi ne na panbadudi madudi langane nai thamjani hauzik khoigi nauchana panbi da su khoigi popular government ama koi new government haitare new government new chief minister malak badagi anauba development mayam ama uba phange koina uba phangi se koin mit mangdo uba phangsi lambi sem basi madi semde have yaroi ko adumak bu haidi anauba new government ama laga new chief minister ama laga anda mahang hekta lam sidi hanagi on process ta leiba thabak ne haba inau chamasi mayam na khangdana leira bane ba new government ama laga new chief minister ama laga lambi khangsem hekta at the every kenosi mong credit khuding magdi mangon da pibadi lan gadra haina khali masi on process ta leiba masi khogi central gi kenoda dum leizara ba pot ne ba sigi matang si su ke haini miam sida khogi sina su dum ke haini hoi akoi honorable Khemchand amhang na tawrapa thabak thawram khuding mak hena khoi development purak oisano dumak bu kari haini khogi thabak khuding mak process se kalaga chatpa yaba na te process se kan da bidar hekta proper laga proper ngambagi kahani adumak khak ubadu su miam na kahani lana keno ma chakhi gadra haina khanjaba sing dang dali adu ai na thamning badai di madu lana chala ning de maram di chahi ahum se ko akoi violence na maram oiraga ko kai haitare akoi gi economy se sotharaga leire development tawgada ba mayam ma ta hodre ko ma pending leiraga su popular government sima laba matung dadi akoi na ngasai gi horak pada target thamami ba potu ngamnana ba khara yang na sangjan ba haitare ne ko adu ngasai gi hana dagi process leirambani election naksal lapagi pabab tawri ni kana ga dumaina dudi yam lan gane na haningi maram di election na sidi election ni chahi manga kuding ga dum tawdo leirabani tawbo manipur da akoi da chahi ahungi matam mama ko akoi da manga ga leirabani na akoi na pami ba development du yahouda bani na madu yongna na bagi target tu kadai phawbo ngamgani haibaduna tongan ba mani yari ba makhai di ngamna na ba changjan badune ba koina thamjari ba akoi gi target sidi okay barak amta ka thasauge hauζiki haiba khogi nupi lak ahunga makhai dani ko piga dorise adu khoina phangjaba pawgi matung ina di self help group ki through the pigani hairiba adu aina su hana panjagre self help group ta haujik punna lising trying thoiga chamri ga kontra hundoi leibase da nupi la ani muk leigreba haujik akoi inau chanda pan biba dadi idp sing khare hana destitute marai bak thiraba shuba nomba habadi haugatpa da khara waraga daba adu da neba emphasis pigani haise adu targa di ngasagi self help group ta leiba nupi sing si kandoira karamba criteria da kamai self help group se akoi gi national rural livelihood haidana ko huji akoi gi honorable prime minister na launch to bigi ba dugumba akoi gi national rural livelihood mission gi makha da akoi gi self help group se akoi gi maru oina akoi gi masi ayam bana rural area da yam phajana ko aina khangba da su yam phajana satharaga lei hari basi da su kana cover to we have the ngasagi weaker section gi nupi sing du ne ba cover to roga lei se aduga relief camp da lei ba sing si da su self help group tu da yaw nupi su yam yaw doi ne ba aduna self help group tu na cover to gra hara ga su self help group ta self help group yaw ri si su koi gi national rural livelihood mission ji su atai camp ta na te koi gi financial weaker we ba nupi sing du da khudong sa ba pi ba adugum scheme ma ne ba group punsal laga moina moi gi apamba moina kai hai tare product putho an ba dagi moi gi marketing sarkar na sembi ba national rural livelihood mission gi makha da pangtho ko ni hai basta cover to roga le ba nupi sing si su financially weaker we ba nupi sing adu ngata ne ba sina cover to grasu aduga arembadu su akoi gi committee sema matung da akoi gi manipur gi adum akoi gi data ayam badi social welfare da loi lere ko sidagi lokhalaga akoi na thami ba pandam di kai no habada financially weaker we ba nupi sing to support to gudu ne ba okay thank you very much ai next round amung lak chage makha chathajabo ina ai bishwanath lak chage bishwanath ngasi pukachari ba topic si koi gi hoji budget ta su dum pass to dana re ba crore ahunga makhai nupi lakh ahunga makhai da pigani habani ahum lak thokna pi doini ahan bagi koi gi sisu direct benefit transfer ni atopa mediator ahum third party ama bo yaw dana direct
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯀꯥꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯀꯥꯞꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯥꯞꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯟꯗꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯅꯥꯊꯀꯤ ꯃꯣꯠꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯅꯤꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯇꯔ PRꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ May 3, 2023ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯔꯣꯝꯗ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨꯅ ꯂꯥꯎꯖꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯐꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯥ ꯏꯄꯥ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯍꯜꯍꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯨꯅ ꯂꯥꯎꯖꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯌꯣꯟꯅꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯋꯨꯃꯟꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯆꯦꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ 3.5 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯨꯃꯟꯗ 350 crore ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯑꯃ through self-help group की खुदांगा मणिपुर की तोंगान सोथरबा इमासिंगदा अदुमाइना अखोगी पीरनी हाइना लौथोक पिरकपो मक्से मसिमक आइगी साइडतगी दी मसि इट इज समथिंग लाइक इलेक्शन बोनांजा हाइतारे अखोगी करी हाइनी दुकानदा buy one get one free ga हाइबगी मोंगदबो that is also just a hit of the election of 2027 की जनरल इलेक्शन की हेक मंगोइना अदा मणिपुर की लाचद्रिङैदा अखोइगी इसेन हुजिकसु अखोइगी पनबिखिबा बिहार की से one of the most unfair election in the democratic system of India da क्वाइदगी unfair ओइबा election से हंदकी बिहार की लैगिबा election से नाइदी लौजगने सिगी फॉर्मूला दा मतमदुदा MCC model code of conduct लेरबा मतमदा within the अखोइगी election तौगदबा फेस अनिगदा पांगथोक पीखिबनी election दु नुमित मंगानी तरुकनी दा ngairiङैदा अदुगुम्बा सेंथंग मयाम अमा अखोइगी बिहार की अदुगुम्बा नुपी कयादा डायरेक्ट ट्रांसफर तौरगा बेनिफिट फंगनगिबसे मसीगी अदुगुम्बा डेमोक्रेसी बु खोंगोइनबा डेमोक्रेसी दा लैरिबा मियांगी हकबु अखोइगी नाथैरगा मसागी ओइजब खर फंगनगिबिदमक पॉलिटिकल पार्टी अमना सुगुम्बा खोंथांग कया लोकलपसे मसी इंडिया की ओइना डेमोक्रेसी दा भारत की अदुगुम्बा लेबाकसिंग की ममांगदा क्वाइदगी मिंगचत थीबा अदुगुम्बा अखोइ शासनने ना आइदी हाइजगने मरमदी अदुगुम्लबा भोटर मयाम अमा ट्रेप तौननबा अखोइ पॉलिटिकल की लांगसिदा अखोइ बिहार की अदुगुम्लबा वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट comparing with other states of India ne Bihar ji per capita income ji 32,326 swaida da laibane moidi adu lairaga ba Bihar gi adugumba praja jingdu gi nupi jingda lupa lising tara pibado it means a lot to the Bihar da di adu adugi matik yamna value lainu uramba yai but
comparing with to the state of the Manipur akoi state la kan da di se akoi nupi lan dingsing se ima kaya na British ki mayok ta ning tam na bagi damakta lam theng nagi ba adugumba ima jing do Bihar gi ima jing du ga sangdam naraga lupa lising tara dam mantik na gadra. This is a very big question. Mama mapa education ki facilities u mapung phana leitaba adugumba Manipur sida DRDO da ISRO da scientist kaya doctor kaya engineer kaya puthoi ba mama mapa adugumba nupi jing du da lupa lising tara dugi waham thok lei gi dra. Sida yamna nakai seng da amaga yaubiri ba lok thok piri se karamba criteria da karamba characteristics da features da high lising tara se 3.5 women sing si da pi do ino ise no jik pan bi gi ba akoi gi 14,000 something self help groups 2024 something lai re ba self help group ki khuthang da self help group ai ji nupi ima sing isi sing isan sing manga tara punsil laga sem do ine ado pirak ka do riba 10,000 du mi manga da yen thok tar di natraga kana gumba mi tara pun ba self help group da yen thok tar di adugi phangdo riba lupa lising ani natraga manga gi senphom duna natraga ahum gi senphom duna mi amagi hingnana gi punsida kamaina moduna akoi hingnana gi lambi ma ya laga lambi ma puthoga akoi aduda kari haini hingnana gi akoi gi survival gi lambi sida adugi lupa lising ani duna natraga ahum duna kayamna moida kuina mateng pangba ngamdori ge either it may be in the three phase ocean no ahum lak thongna piba ocean no ba aro high river lay river piga do river mayam sing sida akoi gi direct beneficiary kuthang akoi na DBT haibani direct beneficiaries transferred to the account haibani ada account sing sida karamba kanagi account ta sigi beneficiary sing gi paisa ji thadori karamba process ta thadori ada hujikan di sigi sugumba schemes mayam more than thousands of schemes Narendra Modi honorable prime minister na Bharat ki citizen khuding makta 2014 gi Lok Sabha gi election campaign da mana lokthokpi gi basi 15 lakhs to every citizen hogji akoi adu gi 15 lakhs si India gi karam ba citizen amagi account da sangak kharbe yes jumla wai da padaba akoi gi miyambu themaga puraga yananabagi mowong amada pangai da haijillaga tawbagi rajniti se masi akoi khara tawbidaba fai miyamju consciously unconscious oibagi kainomaga koina uzre baise bhab tana tasinadaba ngasagi senthang kharadugi dambak sigi phibam jida koi sumna lisang sinna chatpa sumna koina illaga laitaragadi lakadoriba Manipur gi maraiba Bharat ki maraibak tungi mirol singi maraibak sa akoi asum aranji karino haibaji khandokpa ngamdana adugumba paisa khara duda isagi khurong chaba khara phangnabagi damakta adugi lambi duda koina sumna illaga chakhradi hojik soiba Manipur gi phibam jidagi henna sahi lakalo sahi jing da henna suktil lakani haibase masi nanaugi thajaba amne aduna rajniti tawbiriba politicians singna political parties singna vote bank khara laknabagi damak majority oina phangaga power paihongnabagi damakta miyamda aranba moongda propaganda kaya ama tawraga election gi strategy kaya ama puthuaga miyambu aranba langbi da sumna hummaga pubajina ngasi mak akoina thengnariba adugumba Manipur gi awaba se si lisang sina chatharakba adugumba aranba lambi sing da miyambu hummabu pubadugi poll amani result amani se ai thamjage politics tawbige haibiragadi isagi leiriba kanglup isagi jati Manipur gi damak Manipur gi miyam digi damak indigenous people gi singi damak protect tawbi yoba ibu thangan general na kangla gi utra mamangda British ki officer manga hatpa matamda ai praja na yadre
हाइबा अदुगुम्बा इपु थंगालगी लौरम्बा खोलावदो अदुगुम्बगी खोलावदो लावबा ngamba अखोइगी मणिपुर की पॉलिटिशियन ngasi अखोइ मथौ तारए बिसे अदुगुम्बा कया लौरमदबा बीटी पार्क वीर तिगेंद्र जी की नुमित 13 अगस्त 23 खोंजोम देदा लई कटलगा थमोइदना अमा वखलदना अमा अदुगा इपा इपुजिंगुगी खुबमदा लई कटलगा मपान थोकदा फजब उत्पगी वखललोंदो अदुगी महुत्ता इपा इपुजिंगदुना सत्तीरमिबा थंबीरम लिगलमदुदा अखोइ चटलगा इमा लेबाक मणिपुर से कन्ननबगी दमकता अखोइ पुन्ना होटनमिना से मसी आम आदमी पार्टी की वा नते बीजेपी की वा नते कांग्रेस की वा नते बिसे हंदकी लानजिदा बीजेपी दा वोट थादब मीसु चैथेंग फंगे रिलीफ कैंप तो हुजिक लेरिबा इसी नाउसिंग अकोई हथेंगना अकोई याउरुद्रगसु लानदुगी चैथेंग फंगुद्रगसु लैबाकसिदा लैबा मी अमा ओइना कांग्रेस वोट थादब मी ओइरसु बीजेपी दा वोट थादब मी ओइरसु लान की चैथेंग दे अकोई पुन्न लोइना फंगमिन्नई हुजिक इन्वायरमेंट की पोल्यूशन दा दिल्ली दा लेरिबा दिल्ली की AQI is more than 800 above one of the polluted city oil. Prime Minister Narendra Modi is adugi show to never holy see. Rahul Gandhi is adugi show to never holy see. Agogi party labor convener Arvind Kejriwal is adugi show to never say. Howziki kugi Bishwanath na panbiriba kugi politicians in zi yamna haidi lebaki khalakta masa masa ge wina khalak pasi haidi hana ge kugi ipai pu da chelamba I sing si chendre haibi baneba aduma pu ena Bishwanath lakchani se Bishwanath su kugi admi party gi state coordinator gi form ma pai biri ko ado every koina sum yang jaba matam da kugi national party akoi di national party da natraga di upai lekta kugi phibam ang khakta lai rabanina as kugi hairi ba kugi AAP gi state coordinator ma oina आम आदमी पार्टी की मरकददी खितंग लेबाक से कन मंगम गदबा वरी नि हंदक इलेक्शन से येंग दुइनी मसिगुंबगी क्वालिटी का चेंबा कनोदी हाइदी पनबिरीदना आम एएपी की वानते बीजेपी की वानते कांग्रेस की वानते हैदना या मरुरिदी यामना डेडिकेटेड ओइबा लेबाक की दमकता कथोप ngamba दुगुंबा दुनेबा अदु कमाइन तवे आम आदमी पार्टी की माइकैदगी हजे हजे स्टेट कोऑर्डिनेटर उनजु लेबिरी अखोई पार्टी की ओइना सुम लेजबदैसे को आइडियोलॉजी दुनि को खंजनिंग से वाइदगी अखोइना मरु ओइरैसे सिंसियरिटी से सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी थमोइबु सेंगगदी थबक खुदिंगमक से अखोई पॉलिटिक्स कैन बी टर्न इनटू वर्क ऑफ पॉलिटिक्स से अखोई कमिटमेंट नमग लोइना थमोइ सेंगनबु तौगे खल्लबैसे there is nothing. And then no one can stop that. Madu think the misu lay roy. The quite is a question of sincerity. How far Sigi Lakadori listening Taraz is ya? I partigi the photos of sincerity to the Tamzara. In the last 10 years, Amadami party in Delhi. Under the Honorable Convener of Arvind Kejriwal, Mugi Makhada, Zahitara Laiki. And then next was it BJP Lengat Laigre. How give us Zahitara Sida, the leader Lairambamagi political Amadi politics ki model se. Sida Koinadum Yangs of Motamda, Masai. Nanang Tamzagi, sincerity and honesty say. Sigi mummy is a koi over pang. Nan Sigi same day, International Women's Day Numita, Panjabta. Akoi Toguni and a lock to keep a tabak sing say. Fulfill Tohanba Aduneva, political party mana. Politician amana matauta is action promise turn into what's into the actions. But akoigi Manipur jida lady go film jidi akoigi a wolf in sheep's clothes side is akoigi lamuina yaugi pi sesilaga moigi marakta dum leiraga yau mayang masum chathupadu
Masai Yaujing to the Kangza the Vanina, Moidi, Lamuiduna Yaugi Pidu, Sielaga Mogi, Marap to the Yau, the Moju Yau Manza Vanina, a Ying Nungang Nuntin, Loy Lamin Naraga, a sick Batanzai Yingaga, a go Yau Jindu, Lamuiduna Sum Sarak Pogishum Saraga, Tamna Tamna, a goizi, Hatarapose, Sigi Kalsarama, politics, the Song Mamitara Eve. I don't know, Masai Adugumba, a Kogi politics say, Sidagi. I don't say I'm a party the vote bigger than me. Natraga, Akoi Lajarib Sigi ideologies the Mipun Kudima in Gadavani, Akoi Haja Daisy. See, it depends on individual. That is every person's right. Magi Hak never. Tawutabu Asum Manakarino, Apavana Carino, Tauriva Pimam in a Purakadava. Yalla iba tongan ba election gi strategy na khoi da kari uhelakat ba yagda ge je sizu akoi gi miyam sing pun akoi amuktang khanthan minna sa okay huji ujena thambiri election matamda miyam gi mandate tu nani akoi gi election contestant nama akoi gi vote si ka ba man majority phanga ka dois ado huji laiba train sida akoi gi Sotra Yam do Gilising Tara do Piraga, BJP the vote Tadaraga, Karakoda, BJP Nadugi, government Shamba under party Shamba, we don't have any objections. That is BJP Ngamzavamagi capacity now. We are not the enemy. Agoi party among the ideology the line of Bagivani, Ije Gaiga, Akoi Yeknavanate, Manipur Jigiram Dunjigi, Masani, Masuni, Mabari Mamoni, Adu Itardi. Akoi punna politician amo ina chongthok charaiba naha oisnu ahan oisnu leiriba khoi myam se Manipur gi damak phagadawani hairagadi party gi khenaba thamdana we all together can make a better Manipur ama koi seminaba da khoi yai baise not political polarization amaga tokai khaidoknaraga BJP gi mera paibi Congress ki Maira Paibi, Amadami Party ki Nupi Kanglup, Adugi Nupi Kanglup, Check Jackson Gandadi. We all are the citizens of our state Manipur. Kanglipa Imazi, Mapari Mamu Maktaneva. See, sectarianism there. Let us stop political polarization toxi, division toxi. Matungi election the board level of Miana Pirako, Misatuna, Amadami Party Oshinu, BJP Oshinu, Congress Oshinu, any other party. Kazagi is Nova. Okay. Adu. Miyam yapun bagi saktam do leader ko ina lairiba ko ina apun mamay madu humaga pubagi makutta miyam jingjubu tokai thugai raga ko masin pundaba punsin na ba yadaba una ba da thangsat na bagi adugumba politics let us stop in Manipur akoi Manipur de si talk sa adugumba politics amadi politician kya do ngasi lisang sin sum thugai rak bujina Manipur gi oiriba pibam tungi mirongi maraiba Karam Pim the Koi was it lady gave we say. This is a big question never. Leho Water Manipurgi, Tungi Mirosing in Maraiba was it come do dori. Anna, Shivumba Nakai Sengaba, Pibam Mamada, a Koi Shumna, Punsilaga, Punna Pata Gangonjum Dominaraga Satler, Yaroeva. BJP the leader Mana Levaki Mangaba, Natraga, Pata Bomator Bumatamda. Is a way as a General Secretary Amoina give comments. Haibangam Gadavani. Either it may be the Chief Minister, either it may be the Minister, whatever it may be, even the Prime Minister. Adudi Patena, Miang the Matoni Agoyong Torezi, Akoy Sumaina Toshina, even Agoy party the soup. Either it may be national leader Oishanu, a power parties politicians in Oishanova. If it may be affect to the state of Manipur, then we must strongly stand and we must have the guts to speak out. No, even if this is a political party, we are not a puppet. Politics okay. Thank you very much. In next round, don't lack again. Makatsa Tizabuina.
Oza Paujel Chauba lakjage Oza Paujel Chauba pugachariba topic ase mari leinana hauji pawda khogi tongan panelist anina thambiga bi matung ina khogi naw ji hari si hari ba masi it seems khoi scheme ni ko dum masi launch tawgani jo hari dui taraga di khoi naw habi si masi election gi modern jam ga buy one get one free ga chamane de kana gum ba khara nong hari masi election oriented budget ni gender budget ni hari Oza Paujel Chauba adagi masi da khoin yeng dui si koi election matam da akoi election gi candidate oina ticket ki matang da yeng ba matam de nupi gi ticket pang pa se to ki matik neme but vote hada bagi turnout nupi na masing yami vote chen bagi chang vote khom bagi chang nupi na masing yami 60 constituency lai bada 53 constituency da nupi na hena vote hada ba se lai gra bane ba adui tadi why especially election da swamna kansida gender budget na haise chumak pagi mamim chu lakhalapa aidi conflict sida wari se not only nupi khaktana te conflict sida wari se imung pu banu pa mayam chu wari ba adui tagadi masigi 3 crore ahunga makhai si especially why karigi damakta nupi khaktang da piri bano haiba wahang si masu Laiba. Oza Paujel Chauba kamai thabiri. Huziki haibi wahido. Akoi politics has. Politics has the power pai dia havani. Anyhow, tawdana ai power se pham se kon de ya de havani. Politics ki Manipur to ka ta wasna taba. Mapan to politics ki su Indian politics hai tar su ko. Self servant ai sagi nungaina ba haita adu khunai gi na kona khanba lanai gi na han tawwa khunai gi na kona khana se abi wai dune ko adu modu sawga de kari gi no hakan di akoi particular brand of politicians haita ko hoi Bishwanath na so habi gi dune akoi na khala thakalak pune miyam na khallaga thak pune adu itagidi akoi gi leba politicians sing si akoi majority sing si gi saktak mingjen oidoribra as a representative natraga akoi ji khanam nei tabadagi vote matamda mayam lo khangnai thumai vote paisa yaw sel yaw doba kendra ujiga habi ba humfu da yaw mo dasni akoi jum taja di mamang da karo yang khai nipu abudi Manipur ki big game politics ta kumda change hai ta ga di lupa kron kun tha de yang khai bodi ting da ya ra ai sum ko sum khot pa da manam di pi dori ba yen dori ba hayeng bot aksal le kan da mayam le kai dum khang weng wani akoi ai gi saruk mai saruk adu ga da ga to masigi chana bim di lei ba hai ta ana money power hai ba si anywhere dum significant oiba khulai ma oini CZ oita ga su karama cheno habada India government na somda masigi CZ si pairiba misda aina lupa sok pige changwa pige lising ani pige haibagi promissory note haita masine akoi sel gi kano se aduga pasam sauna laita ga di power lebe lowe for example BJP ki national scale to se adani haita koi shipping adagi mining ko telecommunication atop India ki thika aja bata sigi je koi Narendra Modi na adani de loina pi khara haibagi wang su myam hang re adode India ko ornu Hindustan ko ornu Afghanistan ka ko se kan haibadi private connector khudong sa haita ana learning point ai learning point sales se yamna mathau tai haibane karam matam da akoi gi power lena hona wakanda amadi akoi gi vote ta sinaba yam achouba tul lamane Bihar ki mamang da habi tumaina akoi gi Nitish Kumar gi akoi gi government ki hujiki lactring de exit post akoi khangna ba akoi mapan gi keno haita re ko
ꯄꯥꯎꯃꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯏꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯤ ꯊꯥ 3ꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ 2ꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯣꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 75 lakh ꯋꯨꯃꯦꯟꯒꯤ 75 crore ꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯩ ꯍꯧꯔꯦ ECIꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ECIꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ crore 75 lakhs women ko lakh 100 akhoi manipur di 3.5 yes asomna 75 Canada to yes women population sa habi ba cost na habi maina Bihar do su majority of the thabak khoi vote cheli sing je khoi nupi sing haita su yam na thawa yaw na cheli haibani ko man haito adu sel gi poche vote thadaram dai nangi mobile da ting hai kan da nangi account da policy tara change haina hai haraure mayam na interview to kan de akhoi ni sumai to na government china akhoi gi sel ka pire self help group ki haina yam harau phuno kan da landslide victory ma haidar Nitish Kumar gi to kan Bihar to adu ta gi sel ji moina de hai akhoi de hana sumai to na miyam gi sothar miyam gi tamota policy ma akhoi samja kan ta tawjabane chief minister prime minister la lau thomare thare ne admaina concern utaring sai Manipur da khoi 2023 da gi ne khoi lan tor ise 2023 ga 24 ga gyan ta hawden khana ra 2024 ga 25 kai tole ha natra adai da mi wa da ra 2025 26 da di kamai tawa adu di mi wa da ra akhoi bo wa bai bo loire mem sidai sida wa da ba kana la gem ta hayo ne yes adagi revenue hengale kai revenue hengatu khang ne bo karam ba koi gi lan manung da bu kamai taw na sakhot toy no hatar adu budget ki speech tadi akhoi gi 2024-25 sida crore lising ama something lem dagi crore lising ani ga something laire na hai adu 2026-27 dadi crore lising ani ga chani pani ga target thame hai adu Manipur haiba lam sida lan manung ga chakhot pa je khoi Manipur ka to odoi bra revenue collection da kara wade la revenue mapan gi sen myam smaina park torakan je noi sigi package ni adu gi ni ada en to na khoi revenue na chatori bra kamai to masi jam kupna nei na bia po ni ko adu ngasai gi adu no budget nei na ba matang tor se adu hoji ki hariba budget ta self help group sing the pini haiba crore chahumga yankai sigi se ngasai habit mana self help group umda ne self help group se da mi manga yawren khalse natraga taru yawren khalse ne ha adu ta ga di sokon pawa kan da mi manga ma khona ta ga di self help group ta mi ma to lai ta ga di Manipur gi population hai ta 3.5 lakh women ta ga to na lakh hung ma khai na lakh tren pan yawren khalse ne natra yes taru hom kuma adu chang da puina kan da round about my par se ta ga di akoi group ki pesa pe kan ha ta ring sai 3.5 lakh to ko gi na te Manipur gi leba entire 18 lakhs ki women population je target to ribra hai gi wang am jme am hangnari hai ta amu hanjin jara ke adu ta gi displaced or bina 60000 ni ko khoi gi as per record chai jaba ta somdana IDP gi pi ni hai je crore chatre ko kunthra mari ne adu tare karam ba criteria da yelmi doino odi ke sales IDP karam ba kamai focus pi gi doiriga panme na koi moirang da thumyam cha mai poram le dan IDP myam BP ka wang lo ne wani thum gi thunga char karam to le adu tara ke di 734 crore si akoi matik chana leiba IDP sing yobi doribra wang ama yobi tar yam phare akoi ni pamja su adu ni scheme pubira pa kan da 2026-27 da katang pubira si kai no hoji ka ba 734 crores to 2024-25 ke budget ta hapetan reflect to budi kamai to jano da board naksila kan sida khoi gi hoji ka hire ba self help group ki policy tra tra gi scheme jalo to prison kamai to pirek to ne ba khoi no ta gari august ta khang pir ni go December ka pirek da ayang ji board ne ka hadu khang to ra ga di highway no BJP du sawra de ta ga di khoi di ya mak to thamja bani hana budget ta hapjang ne provision hap re khoi di akhoi na mi board kamai lei dun sidi government na khoi gi lei ba nupi sing gi ya phana ba chokna ba
Manipur ima singi ichal singi tawbani ada wanga I singi criticism ne haidune yam phajaba narrative ngatane tawbi tais ata gasu matang sabado asagi mamang chahi gi 2023 24 24 25 25 26 sidai only 2026 27 is the particularly focused topic second nahangi the assembly phamata gasu amata guta gasu suspended kanal phamata gasu for animation thamta gasu labor packaging the central gi federal system of government pitharak polo yaina Modi lapakanda law kai no kai piram ge matam du karo adu ada hai the high go ata gasu matam du bhabi am kai ge 734 crore package am bige hapem ge hai the more election Bihar ki election mamanga toriba Modi gi khoi kano hai tare ko magi yam phajaba khoi lila kha hai tare adu dum Manipur dong to ge ha adu tare khoi ji kano na hai bisona na hai khoi yemu tare lupa lising trana khoi yadoribra ai motade women empowerment sen thada bigini lo su kai digo adum lo biu pai biu sen pi lo biro ke su kai de na tra adu maduna kyam effect tong mo du ge habi wai no Bihar de 60% to gi yes 60-65% hai ta Manipur ka mai to ge habi question di yeng bi yai adu ngasa habi jumaina Manipur gi leba ima ibe ke selisi me amsti hekto hum ba so sappa lena ma sakani ha su leiter aduna matam sida khoi gi lak matam lak pa kanda decision sab sab decision do khoi Manipur gi mai belsing amade IDP amade Manipur gi miam sina lor kadra highway wakhalon do ne khoi thajab leisi mada kamai to ge di yeng si hujiki oina di budget to hapre okay thank you very much thachari ai inong cha dong laksage inong cha khoi gi oza paujel chawba na haibagum na haidi hairiba scheme si all id tawgi haragadi nahana adum PBI ba sida natana tongan tongan scheme yam leigre khoi gi mudra yojana stand up India scheme lakpati nidhi yojana trade new sardina scheme haiba scheme dokimatik yam leigre ba chawkhat hange chawkhat pagi hairagadi hairiba su yam scheme je akoi north east Mizoram aduga Nagaland Sikkim ahum sidi chatnai ba ado why Manipur na gai karigi si Manipur si neglect taroga especially housing election naxel akanda sigi scheme ama adu su nupi khaktana affected oiba mi haidi ngasagi haibado conflict sine hena wa ba hairaga di conflict nupi khaktana te ba wari je nupa su wai haijabado adu daraga di especially nupi khaktada karigi happy no ba gender budget hai ga leise sigi matang si scheme mayam laigre nahangai na scheme mayam se tawtre hajikta election na khilak adu ai na haijening se ko hana dagi honorable prime minister na prime minister hek oirak padagi nupi singi scheme mayam ama mathang chatharaga lai ba ko sigi mayam si loina kan thomaga handak ki popular government si la akanda ko khoi chief minister honorable deputy CM moi mayam ama Delhi chatna unarure prime minister unare Manipur gi awana tamme adu eragadi khoi gi Manipur si sumana situation si sumai taw leirabani na hana dagi chathara ibe scheme adu betagadi nateba ina kana hadiri dinadi honorable prime minister ne anauba CM si Manipur chatnaraga lei hanagi anauba CM si lakpadagi awon basi lakpani hainingi ra kai hainingi no inong sana hainingi se aina haijeningi se hana dagi ne ki honorable prime minister na horei se jandhan yojana ko jandhan yojana se zero balance account haibani ko zero balance account dagi ni man horei se nupi singi damakta man horei se account le tab nupi sing se masagi account amamam leigado bani nupi khuding mak bank ta paisa kamai thami paisa logtoi bank ka nupi singa mari leina gadau ni haiba se prime minister hek orak paga haugreba zero balance account se ko haugra matung da kai dore zero balance account ji hanga ba matung da si insurance ani cover tawri ne zero balance account ji hanga matam da ko insurance amana khoi gi kari haitare accidental insurance aduga insurance amana life insurance ni sida di khoi gi eligible criteria khitang piraga laibani ko khoi bank da chalaga form men matam da madu gi di eligible oiba oida ba khitang lai insurance ani cover tawri ni aduga kana gu nupi mana tha taru
मागी अकाउंट से फजना माना तौजरीब बिजनेस मचादुदगी लुपा यांखै चाम असिदैसिदा अखोगी रुपे डेबिट कार्ड पीरिने हैबा अखोगी नुपी सिंगसिदा अखोगी अकाउंट सिस्टम अकाउंटिंग से तंबीना हाई तारे को अदगी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन गसाइदगी पन्नरीब सेल्फ हेल्प ग्रुप से दीन दयाल अंत्योदय योजना हैबने अंत्योदय हैबदी कैनो हैबदा लास्ट मैन ऑफ दी क्यू हैबनेबा अखोई ख्वाई इरोई लोइबदा ख्वाइदगी सोथरगा लैरिबदो हैबनेबा अदु ngसागी पैसागी मतंग दसो अखोई सेल्फ ग्रुप अमदा मी मंगा लेरगदी लुपा लिसिंग 10 दुना मंगा येना दोरे हैबनेबा नत्तेबा नुपी ममदा लुपा लिसिंग 10 गी मतेंगनेबा पीदोइस अदुगा सेल्फ ग्रुप अमदा लुपा लिसिंग 10 पीबजदी होजि होजि ngसागी लाखपति दीदी दो 15 अगस्त 2023 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च तौग्रेबा अखोई all over India da 1 crore hena lakpati अखोई दीदी को सही मदा 1 लाख अर्न तौब ngamba सेल्फ ग्रुप मैम am सेमग्रेबा मणिपुर दा सुलुपा लाख मंगागी मथक्ता लोन फंगबा सेल्फ ग्रुप मैम लेग्रेबा को सिगी स्कीम सिंगसे अदुम लान मनुंगसु कैसु अदुम चथरगा लेनिबा मुद्रा योजना कनागुम नुपीमना बैंक ता चलगा लोन अमा हित पिउ हाइरगदी असुकी मतिक हंगरे को डॉक्यूमेंट करी करी से को पाक हेत फंग मंगमदेबा अदुना कैदौरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न मुद्रा योजना से लॉन्च तौरब मतुंगदा लुपा लिसिंग यांखै भावबुदी मागी आधार कार्ड पैन कार्ड तुना फंगलिनेबल बैंक तकी लोन से विदाउट एनी गारंटर दा अदुई मतुंगदा माना मागी लिसिंग यांखै से मु सिंगा मतुंग ददी कैदौरे लाख लाख नाम से खोई लोई मक सनरगा लेनी सिदै फजना दु फंगगा लाइफ रन तो लई सामक रूरल एरिया नि को अखोई इवन सामक हंदकी इंटरनेशनल वुमेन डे से अखोई विलेज लेवल फेडरेशन मोई सेल्फ ग्रुप मैम पुल्लगा सेम बदुगुंबा फेडरेशन अमखकनी को सेल्फ ग्रुप मैम से पुल्लगा को मोई यूनिफॉर्म का तौदना मोई अकाउंटिंग करी करी सुब खोटपा अदगी अखोई मीटिंग अमा फंबदा नोटिस कमाइने इनी खोटकनी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की मखादा फजन थमगा याम चाव चावना लोन फंगबा अखोई सेल्फ ग्रुप सिंग लेरबनी को सिगी मैम सिगी मथक्ता हाइरिब स्कीम सिमु हापसन बिरकबनी को अदुगा अखोई बिहार दा नत्रगा मणिपुर इलेक्शन मयादा तारगसु अतोब अतोब स्टेट मध्य प्रदेश दा गादी लाडली बहेना हाइदना होल ईयर चटनरगा लेब दुगुम स्कीम अमनेबा अफबदु सुम मतौ तमक हाइ तारे को अदै ngasa अखोई इनाउना अखोई पॉलिटिकल पार्टी की हाइबिगिबदो पॉलिटिकल पार्टी हाबसिदा आई सामकसु आई बीजेपी दा बिलोंग तौजरिने नत्रा अदु आइना थमनिंग बदी पॉलिटिकल पार्टी अमा हाइसे आइगी ओइबो मोत आइना डिफिनिशन अमक पिजब तारगदी करिनो हाइबदा पॉलिटिकल पार्टी से कैदौगे हाइबदा पॉलिटिकल पार्टी अमना मियामगी फननबा याइ फननबा अफब थबक तौबा इलेक्शन लाको मतमदा पॉलिटिकल पार्टी दुना तौजख्रिबा थबक थौरम अफब सिंदु येंगबिरगा प्रजाना वोट पिरागा सरकार पाइ सी पॉलिटिकल पार्टी मगी पांदम नेबा अदुगा ngसागी अखोगी हंदकी अखोगी हुजिकी 350 करोड़ सिगी मतांग दा खतंग अखोगी पॉलिटिकल पार्टी पुसनबदुदी मसीमदी हाइनिंग देबा मरम दी ngसागी लाखपति दीदी दीन दयाल अंत्योदय योजना सुकैना समृद्धि योजना अदगी प्रधानमंत्री उजाला योजना गैस कनेक्शन इवन आई साम लिसिंग मरी की मथक्ता यारी पोक्ता गैस कनेक्शन पीरी उजाला योजना दा क्लैरिफिकेशन से हाबदी मयामना प्रोपोगेंडा तौरिजे त यिनतेबा हाइदी ngसागी बिहार दा तौबा हाइदी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर दो मसु मानरे इलेक्शन ममांग द स्कीम हम लाथोपदु सु मानरे मानरबनिना क्रिटिसाइज तौरे इनेबा अदुगी मथक्ता ngसाई इनाउ चाना हाबदा खोगी हौजिक थोइबा कन्फ्लिक्ट सिदा अवाबा ताबसे अवाबा ताइसे नुपी खतंग नते हाबसी हन्नन हाइजरे को नुपासु यावेबा अदुई तारगदी ngसाई जों हाइरेबा बोट बिहागी द येंगबदा 2005 तगी सिंस 2005 तगी इलेक्शन की नुपी की टर्नआउट से येंगबा मतमदा हंदक की से 71.6 नेबा नुपी ने थादबगी चांग से अदुना तापदी मधुगी पोतु सिदा लाब्रा हाइबगी अदुई तादी मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट से येंगगदी ngसाई की कॉन्फ्लिक्ट से सोप सिंदु येंगे हाइ तारगदी व्हाई ओनली नुपी नुपा की दी करिगी याउद्रिनो हाइबा क्वेश्चन से नुपा से जो हंगीबा अदुई बेतारगदी ngसाई बिहार की तौरिबा मॉडल दुगा ngसाई माना खलईबनिना क्रिटिसाइज तौर प्रोपेगेंडा तौर क्लैरिफिकेशन पिनिंग आई क्लैरिफिकेशन पिनिंग से कैसु लेते अखोगी ngसागी मोगी दसु तौरे अदुदी सी हाइफेट मानरे अदु ओइरमनी हाइमगी इमेजिनेशन दुनेबा मयाम ngangnariसे आइना हाइना अफबदुदी एक्सेप्ट तौसे हाइबा मिगी दा तौबा तौदबदुगी इमेजिनेशन दुदी अखोई इमेजिनेशन दा वरी सानाबदी नुंगाइते अफबदुदी एक्सेप्ट तौसी अदुगा क्वाइ करिगी नुपी खक्तनो हाइबसे
nupi sidi imung manung da isa isu hatheng na leiba nupi madal lupa lising tara pigi ba sidi kwa magi mayung gi kwa loi makta khoi kai haitare sinba thungna maduna sinba ngamme ba nupa da lising tara piru badudi haibadi kai haitare scheme se khoi gi nupi sing si kitang ukhala agadi nupi na tasan khomjan ba haye duni ne adugi da makta tongana nupi gi wena semak bane ba aduga international women's day malem gi nupi sing gi numit lakpada akhoi nupi sing gi su koina kari gumba kharadi tawfam thui haibadu matang yam sana adugi tawne ba mi gi da su tawe do gi moi gi da su election ma da sumai tawrabani na manipur da su tawre manare oiramani haibagi imagination da ngakta koina sum ngangna badu de di pamde aduna afabadu di phai hairaga afabadu di koi accept tawsi hena phana tawna bu hona minasi dugi mathak ta hoi ngasai haibadu da ina yaning ba masu lei kwa scheme law thok badu di arai bane ba implement taw madu akoina su kai haitare hena sothara ba nupi sing du ne ba koina sigi paisa se phanga ningi se kwa madu akoina target tawri ba nupi sing du na phangi ba du ne ba koina pamjari so tawba taw masi implement taw na ba hona rak pada kwa party ne har so koi isa ya ro ga paisa yen ba di chatloi ba magi sarkar gi machinery sing sijin na raga koi gi circle SGO bu oi ro ma सरकार की मिशनरी सिंह सिनरक्तोइनेबा अदुना स्वाई मतंग सिदा आइना अपील तौनिंग से अखोई की सरकार दसु को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हानादगी सो कोई करप्शन की अगेंस्ट लेबा अखोई की सीएम निको ऑनरेबल सीएम दसु आई ngasi की डिस्कशन अवार्ड की थ्रू दा अपील तौजरी एस ए पार्टी की कार्यकर्ता अमा होइना अदुगा लेबाक सिगी अखोई की लेबिरिबा मिशनरी गवर्नमेंट मिशनरी सिंह दसु आई अपील तौजरी बको मसी अखोइना पामजरीबा टारगेट तो यौननबा याम थमोइ सेंगना पिबियो मणिपुर की सिचुएशन जी येंगा ना आइनासु अपील तौजरी ओके मसीदा आइना इनाउचा दंग लाक्सनिंग सी ngasagi haidi hojik lei ba chahi ahum phajal kadoriko sigi conflict sida hojik se miyamna akhoi gi president rule leram ba digi popular government amala phaire ko popular government am lai re hai akhoi gi anoba chief minister amala adumok pu akhoi si free movement yadri chat pa yadri ko akhoi masa masa ge ITP sing mayum hansen ba yadri sigi marak sida sina maram oirakanda conflict sina achuba maram oiraga akhoi peace restore tawrok ngam da sina maram oiraga miyamna BJP se people mandate ta mina yaraga miyamna vote piraga thagat khiba BJP si miyamna pamba handarapagi achuba kaino masu leitabati na te bainaucha aduma pu handaki laiba anouba handaki akhoi sigi scheme haitare sina maram oirakanda kaini kitang something is better than nothing haijabado awa kitang yam laita ba khara madadi masina su dum khara dawsu safadori baneba masida BJP da miyamna manguraba thajaba se masina maram oirakanda khara khajitang masi plus point am oini haban khanbra kamai dawi मसे इन हाइनिंग बदा को होय अखोय gi chahi ahum si अखोय gi हौग्रे थोखरे थोनिंग दा बथौदोक मयाम अमा को अदो मणिपुर से कोई शांति सि लांगना बहोना बदा इवन हुजिक फावबदा सु अखोय gi कन्न होनरी हाइबदुनि ngasai gi चत याबा यादबा अदुम लैरि को अदुना आई अदोम ददी मरम दी मधुगी डिस्कशन रोम दा याम सखरगदी अमु कय हाइतारे हानगी दु मु हंजलागा मागी चुंबलाम बदो तोगा मधुदा मु लागन बदुदी ngasai gi yam wana होनरगा हंजलक शांति निना य अदोम ददी याम चथनिंद्रे अदुबु अखोय gi मसी खक्तगी वाफम नते अखोयना तौनिंगी सिदी असुकी मतिक यामग्रे प्रजा की दमकता तौनिंग बसिदी को ngasai gi aina ngasai ju haijagre ko प्रजा की दमकता अफब थबक मयाम अमा तौबा अफब थबक तो तौरिबदु येंगबिरगा प्रजा नमु बोट पिरक्तोइनेबा प्रजा न खलक्तोइनेबा फै नत्रगा फते हाइसिदी अखोइना तौरिबा थबक तु येंगागा प्रजा न लेपक्तोइनेबा को अदु सि खकी येंगागा प्रजा न मु थाजेबा हंजलक्तबा हाइबगी वादुदी अखोइना पामजरीदी सि खक्ता नते सिबु हेनबा मयाम अमा तौनिंगी को मागी ngamba ngamdabaduna tonganba mani ko sibu henba mayam amani tauningi se nai thamjani okay amtanga I wahang amtanga hangja hoge habidi hojik sigi scheme jima lakbada criticize edu kimatik taunarabanina haiba akogi DBT masagi account direct kapkani adusu masagi akogi self help group ki through da haire masi boat maya boat February dadi sungsoi soidana tawbayana leirabanina thindari gaidi mayamna propaganda tawriba election bonanza ni hairise masi achum boina tholaka doineba ado inausa gi expectation da speculation da hairiba DBTC tha kaya muki manung da di transfer tawbagi thajabadi le
Yes. Masi aina thadi chapchana de ai hairoge maram di ko assembly se gloi baga committee se makani ai ngasa haijagre ko koi target se ahum lakpi bagi target thamini hena ko adu election laigra bani na madu nangadra nangoidra haibagi chingna badu ne balai se haibadi masi koi committee se maga sarkar ge missionary mayam sinaraga koi na piningi ba target tu yaunana ba pirak to ne ba ko adu bu yam athuba matam da koi ge fast phase se pirakani na haibagi thaja badu di lai ko sigi manung sida mayam na election ne yam बसिदा आइना थमजनिंग वाफम मदे कोई कोविड की मतम द प्राइम मिनिस्टर ना चेंगलेम न पिरखी को चेंगलेम न पिरक पसे होय बीजेपी की एमएलए लेब जगह द बुदी बीजेपी न पीबने दु यारे कांग्रेस की एमएलए लेब जगह द सु प्रजा ngai दी कांग्रेस की एमएलए दु न पीरिने ना दुम खल्लिने इलेक्शन ने हायरगदी सी पॉइंट से मजो नोट तवनिंगे बा अदगी दे मो अखोगी प्राइम मिनिस्टर न ngasai nupi gi scheme मैम म हुजु हुजु सु मथंग मथंग चथरगा लेरी को मसी सु तसेंग हायरगदी अखोगी प्रजा सिंग सिदा अखोगी सरकार गी लेरिबा मिशनरी सिंग सिना याम ज्ञान ताना अखोगी कै हायतारे हायनिंगेबा जनधन योजना हौरप मतमदा इसामा को कैंपेन चटप याउजे नुपी सिंग अकाउंट हांगना होने मैम म अखोइद कै हायतारे कोऑर्डिनेट तौबिरक्तब मैम म यावेबा को जीरो बैलेंस अकाउंट हांगिबा नुपी सिंग जे बैंक ता लाको मतमदा बैंक की स्टाफ नसु हाइबी बयाइबा नंगे जीरो बैलेंस अकाउंट से नंग डेबिट कार्ड पाइबा याबनी नंग था तरु फजना पैसा थमगदी नंग मी मोंदा नंग पैसा पुगे न चत्रसु नंगी डेबिट कार्ड से नंग ओवरड्राफ्ट 10,000 लौबा याबनी हाइदी अइना लेतब लाइरा बमने 10,000 पुगे दो फंगदेबा मागी ngасai gi tha taruk se mana paisa je tamdok tamni sinarga de lupa 10,000 di ma irai rai na ma gi kartu dagi puba ya doi ne adugi poto staff tu na haibi tre harga su scheme ma la ga di awareness isu pibam thokra na khale na nate akhoi na su pi ba pi ba du yow ngam da su lai da na hakheng na nupi do account hange di bank da di lai ni da na koi na ta lam raga su haibi u haibani da afaba sing ji di ama amagi wari nate afaba khuding mak di tau ji haibani da ina haijaningi se kwa adegi akhoi gi जनधन अकाउंट से हांगो मतम द कइदौरे कोविड की मतम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न जनधन अकाउंट से द लुपा 500 अहुम लखा पखी सि जीरो बैलेंस अकाउंट पाइबा कोई नुपी सिन लोइन खंगम गनेबा सि फंगी बनेबा बैंक ता कोई जनधन अकाउंट पाइबा नुपी सिन द मोइन अदुम खंग बनेबा अदु भोट लाबा अदुने आइन हाइजनिंगे से अदुना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की दी कोई नुपी सिंग सिदा क्वा यामा मिंग थमी ngасai gi ujala yojna gas connection ga pire se kwa aduna asigi scheme mayam su aina panjari ba scheme jing se loina chathara ga leiri ba scheme ngak tane ba masi akoi gi nupi sing na su aware oi view aduga hairi ba scheme sing se akoi mapung phana phajana losi akoi chawkhat pa lamdam ma akoi gi women empowerment lak na hona bada akoi nupi mayam na thodang chauna longmin na se na I thamjage ma kainoni da inau sa masi ta sing har kan da hojikti लेबाक से बीजेपी ना पारी बनी ना हाइबदी पारी ब पार्टी मदम यामना आइदी सी असोय ब पुथोरा गदी थिमिनरा गदी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस मला का दुइने ब मसी द बीजेपी की लाइरिबा कार्यकर्ता सिंग सु मसी वाराउबम थोक्तब्रा हाइना खले मियामना क्रिटिसाइज तौरेगी ब मखै पुथोरै ब मखै ए मैम सी हाइनरे हाइदना कोई मखोज मी कुपना हुम सिंगना लेरगा अखोज कराई दे करी छोई हाइबजी हेन जेक्शनिंग आइगो इगी ओइबगी कैनो अमसु वारो बम थोकते वारो जु वारो दे ममांग दा खोइगी को अदुम थोखरे थोनिंग दब थौदोक से अदुगी मतमदा मयाम पुमनमक से लोइमक ओनसलगा हायै दब वा मयाम मा हाइरिनी कोई मतम द थोपनी मसीगी रिस्पांसिबिलिटी कोई लवम थोइना अदुम तारे अखोइ लोइना तारगा तुमिना खानी इवन MLA minister मैम की मई चाइनी मोई कईम हाइदे मरमदी मसीगी ताबम थोई पब्लिक की कइनो से मपी मपा मोइना ताइनबम थोई ताबम थोइना लोइन तारगा लाखिबनी हुजिकसु क्वा मणिपुर शांति हंजलकबा मणिपुर से हानगी फिबम द लैबा अदुने कोइना पामजरी से ओके शांति हंजलकबा हानगी फिबम द लैबा नॉर्मल सी लाकबा पीस रेस्टोर तौबसी अखोगी इनाउचानसु पामबी मयामसु दुम पामिको मसीदा अरोइबा वहांग आइने इनाउचादा लाक्सनी सी कांग्रेस ना सुदुम हाई कांग्रेस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी व्हिच कैन सेव मणिपुर बीजेपी ना सुदुम हाई बीजेपी खक्तना मणिपुर कनबा ngамगनी हाइदना मसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा गातने अमना ngangnaरिनेबा अदुबो हजिक की पाइबसी खोगी बीजेपी की रूलिंग दी बीजेपी ओइबनिना बीजेपी की कार्यकर्ता अमदा अबदी आइडियोलॉजी सी करीनो हाइबसे खोइदगी हेन मुन्ना खंगबने अदुनै इनाउचादा इन लास्ट ओइन हंजनी सी लैरिबा पीसु हंजनबा
restore to pame normalcy lak pame akhoi su pam nong chan su pame si hai ba mayam si BJP na Manipur si kanba ngamgani he BJP ki karyakata sing na dum thamba statement ne ba toina kari thambininge nongcha masida yam hena chauthokna di naina ningdre kwa haibadi maram di akhoi swai da ngangi ba wai si mi loi yengna doini ko sta haiba ya ba ya da ba mayam su lei tawbuta bu adu mayam do loina phumjal laga aina khangjaba da su BJP na Manipur kanba ngamgani haiba si dai su haijage. Okay, thank you very much. Kanba ngambasu oisanu athuba matam da miyam na pamliba peace restore to dana normalcy lakpa oisanu ya athuba matam da BJP na free movement akoi national highway chat pa yadri bisi chatlan bangam ba oresanu IDP sing masa masa gi mayum da chang ba yadri bisi athuba matam da BJP na purak ba ngam ba oresanu hai bisi su northeast window gi mai kai dagi INAOCHA da dum thamjari. Thank you very much. I makha chathaja boina Bishwanath talak chage Bishwanath nakalama romda Bishwanath na ngasai am haidi ngasai gi khoi gi self help group si nupi amagi makha da moi manga tara leibasi moi manga leireng khalasi lising tara thadara di lising ani ni yana bada madu kona ro hai madu clarification pigre ko adubu masi panba BJP ngak ki wana taba political parties in mayam na dum dirty politics adum haina dan lei dan khang dan lei rabani akoi thungi wa matang si akoi oja paujel cha on hai gre hojik si kai thari ba paisa si taseng na akoi na darkar lei ba misak sida yohan badune pami se akoi na masi yogadra yoroidra ha bisne ba koi na kiri se thum yam thungi wa thok lei gre adu dage mu irang se loisal hinda ba kangbu khara leirabra ha bismi yam na chingnari bani nongcha irang sida masagi phurkhau chuan ba kangbu yaura bra ha ba chingna ba leiri bane ba adu taraga di phare something is better than nothing kari kai thari ba amount si yam phare badai bo yong na masi chumna chatkani ha bi thajabsi kamai lei biswan se segi hangbiri bo wangse akhoi gi northeast window gi side tagi su hai tare ne hojik thambirai bi scheme ji hai ba 3.5 akhoi woman akhoi through self help group se akhoi gi nyom sum na hak cheng na yohon ningbagi apam badu mangni se na phongdok piri se ada adu kamaina yohon gadagi hai badu gi magi technically koi karamba mong da adugi yohon gadagi hai basi kharajo ai thamjage se adu ai laktri ngai da ne asai ai jegi da wapam mong thamjage akoi na ngasi si ai kaino nate yechaba nachade asai khanna jari base si imagination da nate ai sim ai clear to jauge imaginary da koi bhagna saraga sida ngasi gi discussion to jaise akoi high topic sida si reality ni haitare this is not imagination adagi amana ngasai hojik leiriba akhoi gi timing si de neba akhoi na ngasi gi discussion mak tawrei si because of the timing du neba lokthora iba timing se bihar gi lokthora ki ba timing adagi hojik manipur da la iba timing se mana announce to iba timing sine ba asigi matang ji dai wafam gar thamjaram ge ba akoi gi march ki 2004 da jen no khajik tang kai nom da ai ong tang thamjage ko sigi do ai dum lak sage akoi gi Tamil Nadu da during the Jaya Lalita gi government da 2004 da ni ko model code of conduct lak tringai sahi amagi mamang da kamdogi gi ai da farmers da akoi gi lupa lising manga per acre pigani haibagi government nu matam du lok thokhi adu through ECI adu matam du da adu lok thon gi de ngasai timing sigi sini go ina thamjara isi adagi March 2011 da Davida Muneka kajagam government na akoi gi September ki 2006 tagi horaga free the color TV moi gi praja jingi da pi adu akoi gi March 2011 ji da thingsil le si BJP na pan ba
अखोई स्टेट अमत नत्तेगो मार्च 2024 दा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ना 140 अखोई क्रोर हाइतारे प्रजा सिंह लाइरब प्रजा सिंह दा स्कीम तरुक लब थोकना मोइना पीगनी न लॉक थोए अदुगी लॉक थोक पजा सीजु नसाई लॉक थोन दे थिंगजिल ले अदगी नवंबर 2023 दा BRS गवर्नमेंट ना तेलंगाना दा अखोई लौमी सिंगी दमकता सीसु लुपा लिसिंग मंगा मंगा पीगनी ना अखोई इलेक्शन सुमाइना नक्सिलक टाइमिंग से सीदा लॉक थोए असी अमता मतमदुदा अखोई पीहनगी दे हाइतारे अदुदी तोंगान तोंगान बा पॉलिटिकल पार्टी जिंगना पानब मफम जिंगदा स्कीम की खुथांग ओइगेरा ममिंग अमदबु ओइगेरा लौथोरपु मयामदु मतमदुदा पीहनद्रगा बिहार की इलेक्शन और मणिपुर की इलेक्शन दा खोइन कइदो वई कंसर्न ओइ रही नोइसे टाइमिंग दुने अतोप गवर्नमेंट पानब मफम दना थिंगजिल्ली बीबा यारो इवन इन द दिल्ली अदगी बीजेपी ना पानबददी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेरसु नुमी तरुंगनी की बाउगी ममांग दा बिहार दा अदु काफल लेबा अदगी मखा तारकपद जीविका दीदी आइनाइजा हुजिकी लिसिंग तरा तरा फंग्रबो जिंगदो इलेक्शन दा वॉलंटियर ओइना 1,60,000 अबव लिसिंग तरा तरा फंग नुपीजे जीविका दीदी ये ममिंग थोलगा इलेक्शन की कोई ड्यूटी सीधा वॉलंटियर ओइना मोय याखल इने और आई स्टिल आई दी हुजिकसु मणिपुर की लातो सेल्फ हेल्प ग्रुप तौरगा लातोइसे सीजुने सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगदो अदुगी इलेक्शन जिदने ड्यूटी दा सीजन नरकद्रा हाइबगिने नसाई सस्पेक्ट अमोग इसाजिदा सुम लेइरी मरमदी नसाई बिहार दा तौगिबदो बट बिहार की प्रजा का मणिपुर की नुपी का बिहार की नुपी का सांगदमनबदी कइदुं नुंदसु यारोय अकोई दी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स different medals नुपी जिंगी अदगी अवार्ड डोन चार्ज अदगी करी मखन मखन मैम फंगना अचौब थौदांग इंटरनेशनल की ओइना यारगा लाइबनेबा लिटरेसी की रेट येंगगसु अदुना सिगुंबा तांगकसिदा अखोइगी याम लाइबक थीबा हाइतारे अदुगुंबा अखोइगी बिहार की नुपी जिंगदुगा मणिपुर की लेरिबा इमा इबेन सिंह अदगी सिगुंबा सेल्फ हेल्प की नुपी एसन मैम जिंगिगा संगम नरकतारदी इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट for the state of Manipur ne ai aduma ju thamjage adugi makha tarakpada ngasai isina hangbigi ba point se akoina sigumba mayam ama question ji tholai ji kai gi noi matam da hujiki scheme je Manipur da scheme mayam ma sum to ba ji je particularly akoi gi kendra ki MLA jing na chieng yel su अदगी तुमदाव येलसु अदगी केनोम येलसु एमएलए जिंग ने यौशिलगा हेक्ता मागी वोट बैंक की टाइप तगो अगोगी सी उजे लॉकथोक्रिबा मोर देन 60-70 अबव स्कीम लेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया वी आर वेरी थैंकफुल थागतली अगोय अदुदा नो क्रिटिसाइज अबवदुदी एज अ ह्यूमन वी एक्सेप्ट इट अगोय याय मी मोइना अबवदुदी ideology khenrasu miyam gi damatani apun bani because of that democracy haidu adu neba this is people's own government miyam gi masagi isagi laingang neba political parties jingina adu gi mawut sillaga miyam na pamjari ba wakhalon du mihutu khallaga mihutu na praja jingdu gi amu afuba thabak tawrak badu adu neba miyam gi asasi adu welfare scheme jingji yahon gadaba da relief की material yenbo oiro adagi yokshangi sport manung jida handa ibri ai club singu do paisa yeli habagi shaujo nasade akogi candidate oi godoribo mayam adagi MLA oi biribo mayam mantri mandal oi biribo mayam mamana akogi kayani lising tara yenbo jibika hoji akogi lokhoibo lising tara gi scheme jidi self help group to pido ineba aru योगसंग स्पोर्ट की क्लब खुदिंग लिसिंग तरा कुंथ्रा अदगी हली सकप लाप
अखोई ऑनरेबल एमएलए चीफ मिनिस्टर अदगी मंत्री मंडल लेरिजिंगी इमुंगिंगी द हली सकब लापमदा परेंग लेंग लेनि क्यूदा हली दल अमदा लुपा लिसिंग अनि नत्रगा अहुम कटपदा दल निफु यांगई सारदी हाईएस्ट अमाउंट अमने बिजेको अदु ngasai adu post sida nanawi site tagi hujik sigi scheme ji kamaina miyam da mupung phana yohongadagi haiba taragadi local self body sing se akoi panchayati raj institutions municipality institutions ward members pradhan councillors lairibu mayam sing si nahongna revive to bo mahana changi मरमदी एमएलए की लेवल दगी नत्रगा मागी लेरिबा थाक्तुदगी सेल्फ हेल्प ग्रुप की याइना अदुगी वेरिफिकेशन नम मान तोरकदोइसे स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट त लेबा मीजिंग दुनदी हेन्ना अदुगी मसक खंगबजे हेनगनेब अदुना 2000 खोइगी कैनोदगी नमजिलगा थमरबा असिगुंबा इलेक्शन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पंचायती राज की लेरिबा इलेक्शन से सी फजना पांगथोक पिरगा अदुगुंबा वार्ड की मेंबर प्रधान अदगी लेरिबा समिति की करी की ग्राम पंचायत की मयाम जी खुथांगदना जेन्युइन नोइबा वेरीफाइंग बेनिफिशियरी सिंगजे फजना खंदोक पिरो अदु खंदोक पिरगा अखोई हाइरिबा स्कीम जिंगजे मसी विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट मिसिंग मिखाई नाइदना आइगी मी थी दबिदा रियल पिनिंगिबा मिसक सिंदो अदुदा योहन्नबगी दमक मोइगी अचौबा अखोइगी कानबा मा लोकल से गवर्नमेंट सिगी लेगद्रा हाइबसिमा ननाउगी थाजजबनी अदुगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अखोइगी ट्रांसपेरेंसी जे yes yes सीनेबा याम मथौ तारिसे ट्रांसपेरेंसी जे लेत्रदी ngसाइगी पब्लिकली एक्सेसिबल एलिजिबल क्राइटेरिया अमग मियाम खंगना थ्रू printed electronic media da newspaper da adagi koi electronic media gi khudhang da miyam khangna karamba kanano masida self group garambano han leigraba 12000 and something si yawgi doribra anobara idp gi leiriba awaba taraba singi station singdagi kaya khandat tori ga haiba se miyam mamang da white paper oinu puthokpiraga newspaper da hekta hapiraga na sigi beneficiaries je sima fazana akoi khanbiba and who qualifies sayet na janaba kaido baino mi 3.5 kakduni se aduga leiriba manipur gi nupi masingdi adudi 3.5 tana piraga akoi ise na ngasai dagi panbiba awaba tarba nupa jingi tawide haiba sa akoi imung manung pubani na nupi du da pibu do koi yazarage bako hari ngasai ise na ju panmingi ba komin tasin dana san nabagi thang nabagi angang gi adu gi da gi phiju phijam bagi pochai myam leibagi kari gi sumbagi responsibility ji lobi bani na moi gak da pire haina khalla je koi yazarage ba but kaido baino sigi chaubiji da piraga तुम्बी नना पीद्री जी हाइबे से सिगी क्लियर कट अमग थमद्रगदी सी अमु वाथोक ओइरकने मरमदि जाउबिलो बंगगा आइजु नुपीनी आइना फंग्री करिगिनो अदवाई सिगी कॉन्फ्लिक्ट से थोकतनबा सिगी पोसक्सिमा फजना थंबीबा एंड देन टेक्नोलॉजिकली कोइसा रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ डिसइंबर्समेंट अकोइगी एप कुंबा अकोइगी टेक्नोलॉजी के मोबाइल एप हुजी अकोइगी different apps mayam thulidana asumaiना हाइरिबा 10000 स्कीम पीगदोइसे सिगिदा सि एवरी हुजी इमेजिंग मैम इसेसन स्मार्टफोन लोइना खुलोइरबा ngaktani मागी अकाउंट दुदा पैसा जि संग आब्रा संगत्रिबा अदुगी ट्रैकिंग जे फजना इदि आइना थिल्लुबदुदी हुजी हुजी इजे आम समना हुजी की एमजी एनआरईजी एगी हुजी बुदी ममिंग होंगरे जॉब कार्ड की 100 days सिगी फंगदो पैसा प्रधान ना अदुदगी अदु तौरे मेंबर दु अदु तौरे सी अखोगी मैनुअल दो ओइना अखोइना खुद को खुसिनबजे सिनने ngasai करप्शन जी लांगबगी मागी फंगजगदब अपुनबगी पैसा दो फंगबई महोत्ता इवन सिदजो टेक्नोलॉजिकल सिजन रजुना मोइना मेंबर दु नंतर प्रधान एमएलए दुना ए
मागी यौग्रुमनी मागी दुदु यही कमीशन लिसिंग मंगा पिरो तरा पिरो दु कहीं दुदु खंगे को अदु बाबुद लौनरिमने बा भारत दाइजी दी लुपा लाख अमग लिसिंग यांकई उम्पू चाबा IAS ऑफिसर गवर्नमेंट की सर्वेंट मयाम जिंगिना लौमी अमा नोमगी सिनमी अमा थबक सुरग हिंजब लुपा चंगा चदुक फंगबुदुदगी मिंगम सेंगोपगी गैनोम सेंगोपगी लुपा चनी चहुम लौममी भारत ने बैसे सीदा ngसागी अदुगी मिनुअल की खुदांग सुमन पैसा पीनबसे सिगी पोसी नत्तबिदा अदुमाइन तौदना EF की खुदांग दा एंड देन अखोगी डेडिकेटेड पोर्टल लमा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना थ्रू डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की खुदांग दा तौबिगेरा अदगी SDC SDO लेरिबसिगी खुदांग तौबिगेरा सिगी दमक्ता तोंगानबा पोर्टल लमा हंगदोकपियो अदुगा सी तौग्रे सुम हंदक ngसाई तमोनो जो पनबिगे थुंगी वाथोक अदुदा पैसागी तौरी म्याम से सिगुम्बा पोर्टल अमगी खुदांग दा फजना ITV सिंगजिगी सिस्टेमेटिक नाइब पोसक अमदा नियम सुमन जंगिल मयुम लेत्रब मई चाबा थमोइदा चाइना मयाम फाउदना हिंबगी आशा उद्रब समटाइम्स अदुना मरम ओइरग सुसाइड फाउ तौरअबा मिसक सिंगदुदगी नोमगी पिरैब पैसा चाना थंगबदुदगी अइसी हुगनी हुब ngamiba ngasai leiraiba magi makok singdo adugumbu mise yam leibnina koi jection da yadri be je simatang jisu aduna portal da AF ta adagi tracking real time tracking adagi khwaidagi amuk maru oirese ground level da survey tauba ground level ki survey se sima bajana तौर मतुंगदा ngसाई क्रॉस वेरिफिकेशन गा तौरगा हाइरिबा सिस्टम जिदा फजना चंगसिलगा थमोइ सेंगना तौब नत्रगदी सोंग होंगदना अखोई हुजि अहोंग पाम एब नाहाजिंग अखोई अहोंग पाम ए यूथ सिंग अहोंग पाम ए अहन नमनजिंग बाव अहोंग पाम अबने अरु हानगी लेरिबा सिस्टम जिदा सुम इल्लगा कोई चटपसिना ngसाई rampant corruption unemployment निंग कायरब यूथ कया थबक फंगदब थोइबा इरांग तौरिबा मयाम अखोइना आशा तौजरुइबा इसेको पीङैदा कोजे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 की चैथेंग कोंगंग द हौजरपनी कोम्बिंग तौगांदा हानजिल फुबो ओटप नैबा मदुदै चथरखिबा पीङैदा सुम उरु लाए खर लेरे 1993 Naga Kuki and then खर लेरे among the communities Maitai and Maitai Pangan haugi amuk 2023 Maitai and the Kuki अरे पीङैदगी आशा मा होंगद्रा फगद्रा न खंजरपा आशादो ngasiदी हेन फिवम सोक्सिलगा सुम लाकपसे सिगुम फिवम ममदा अखोइना मुसुम थमम दारगदी लाकदोरिबा जनरेशन दुसु करम मोंग मणिपुर सिदा मणिपुरी अहन अमोइना अखोइना मोइदा खुसिनरम दोरिगेसे दिस इज अ बिग क्वेश्चन सिगी लिसिंग तरा नत्रगा लाक अमन नत्रगा स्कीम मयाम जे सी नतेबो हुजिक मरु ओइरैसि मणिपुर राइजे बीजेपी ना सेमबसु यारोय कांग्रेस ना सेमबसु बीजेपी ना मणिपुर कंदौनी कांग्रेस खतन कंदौनी नत्रगा आम आदमी पार्टी खतन कंदौनी CPI खतन कंदौनी नो पॉलिटिकल पार्टी दुन नते कंदुइजिदी मियाम मखोइन कंगदबनेबा पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग सिदी डेमोक्रेसी चटपलेबा अमगी लेबम थोपा मागी सिस्टम दुगी मसत अमनेबा राजनीति इ दल हाइजिदी अदुबु मणिपुर राइबा मणिपुर लेबा प्रजा मियाम अखोइजिना मणिपुर जे कनगदौने हबा अदु कनबगी लंबी दुदी प्रजा मियाम अखोइना थीबा चंगी बीजेपी ने नत्रगा कांग्रेस नत्रगा आम आदमी पार्टी नत्रगा अनदर पार्टी अमना कैदौमैदा डिपेंडेंट ओइसिदी डेमोक्रेसी की मसक नेबा पॉलिटिकल पार्टी लेबगी मिहुत खनबगी मियाम न खल बीजेपी द थादरी दिसु कांग्रेस थादरी आम आदमी पार्टी कन्बीगनी हाइबगी थाजबदु द थादरी नत्रबा सिदी पीपल्स ओन गवर्नमेंट मियाम न खनब मसागी लेंगाक तुनेबा MLA पार्टी दे आर नथिंग
Hujik le next election who knows in the 27 chief minister oiramba kaya minister oiramba kaya mathang election na mai thira ga vote ka gi da ba se history na madu record mayam am lei gra ba ne ba aduna leiba kan doi se leiba sem do yi hujik sau na koi lambi da sau na phiran thiel ga chaw yum khot la tham je ba miyam am ta thorak no ba Manipuri miyam da thora no vote thadra no kaim tawra no ba karam political party na no kandoi sibu aduna ngasai Italian unification da Joseph Mazzini the revolutionary in hairam balaiba Italy bu kan gyardi Italy gi miyam natna Italy kannaba laite like that Manipur gi ju Manipur gi miyam natna Manipur kannaba laite aba adu masi punna khamin naraga Manipur gi praja miyamna adu modongi wakhalom da leibiba voting gi exercise se yam maru oiba ne bise si akoina cycle namada minute manga tara queue ora lepuraga khubi na do namami haibagi yamna line khanbagi wakhalon je masi akoi thadok se ba okay leiba ki maraiba miyam gi maraiba cycle namaduna leptoine ba sahi manga si Lising manga aino hot le bise go lising manga ji yen ba 365 days 5 years 1870 10 days 1810 days divided by 5000 no moda koi lupa ani ga paisa hundra da yon gudra baise haming mapuma lupa lising tarupi mi akoina no moda lupa ani ga paisa hundra da are we going to sell akoi se tasengna yamna laira ba la thawoina maki intentionally laira hanba leibak ama khak oirabanina yam darkar leiba misak amadadi masaigi hairiba amount kharase aduki mate haidi ai ichana bada icha lohong bada yum sem bada oiro sigi pot sida sigi give and take sida dum leibanina akhoi tawbiman utpa haidana sigi concept sida dum chatlaga leireba khoisi aduduna akhoi se tangai phadana akhoi economically mi ama khaktang nataba leibak si sauno hen ba ma thong tai si myam si kokna bagi damakta adu natragadi lairaba leibak ama dum oidana leirabanina ngasai hingbadadi sen changbanina ngasai gi dum ngaki jahi manga gi right to kawe ngaki darkar sida hairiba singje puk haina badum leidun puk yam hangba puk lama ba mi amana kashu khangba arang khawrang baduna helappanina phaba thaba kashu tawte aduna tangai phadana mi singje koi umtang hominaraga akhoi leibak se lairaba leibak oiri se laira da phagadan ba leibak am oihan badune ma thok taridi okay thank you very much ai loisalapada oja paujil chaw da laksake oja paujil chaw ba khoi gi ngasai tongan ba scheme aina panjagre khoi gi inaum chana su modi khoi gi prime minister Narendra Modi gi scheme tongan ba zero balance da changa ki ba kholak ki ba wari leigre aduma pu nakalomron da handa ki women's day ga mari leina na nupi khaktang da oita ga su crore chahung ga yang khaya it's a huge amount adu lupa mi nupi chahung lakh ahung ga yang khai da lising tara haje oja paujil chawa history ni ko ta seng free da changa doi ni sing dau paisa na te ta seng masi yam transparent oina tawraga di ado kai thambini oja paujil chawa self help group haibane individual nati yam kitang ado khoi ki naum sa na di individual amamam da pigadamne na clarification di pb greco anyway aduna khoi gi spokesperson gi wakhan perform nina adada khoi ri sude budget te yarba chi de yar di self help group haibane ba aina hayo jaina haibana te go budget naum sa si ma phajanam da clear to biram ko miyam na su yani makhata bi individual pi tagadi individual package haibena self help group haibe kai no puthona jodom ka chi yar ko nista no screen ta ya da ta bena ma fight out kana aduna akoi ju not as a journalist but as an informed citizen haitare ko as a paujil chawang dang thabiro puang ngodi kana de ta gadi akoi gi basis yaudana haitare aduna kenoni anyway etarake ada oziki haiba scheme myam haitare ko
Manipur level scheme me am fishery scheme wagera adagi ising scheme wagera everything che da ngata to je for example mudra loan ha ni ko mudra loan je kana lo me kham hoi gi bank tadi hoi gi nipi sing hai tare sidagi khongut khiba aadhar card adagi moi pan number si tar kan sida masa khang de with loan lo thome hana engo complaint lai Manipur Rural Bank kidagi Manipur Rural Bank hai tare ko sida bank ne pesa thola ba adu som de khoi gi nipi sing na khangdram taseng na loan loge haina chalu ta gadi pesa phangda ba masa khangdana loan lom ba me am yoy aine petition to wi moi da mota masa khangna loan wai lo mi no ana masi yam ngak pane ta de Manipur masa khangna loan lo mi ju le ai la ning system de ai na hayaning is the system din ha is the atum ho pirakani ising pini yum thong khudinge natra nangi tha gi cheng wa loi nangi quality oiba phaba keno health ki oiba oigi scheme pinen masi je tasena kan di scheme policy hai ta di is an ongoing process adu kyamna makhada yoge grassroots kyam yoge hai bu di noi khoin khangna le wa ta sangal le tana bu kari pot phangi ge wali misam amda ga nang yam phai nang daw ga nang khona jamang gi da mak tas nang di na daw ga re ka taw mi ju kyam yam do Manipur akoina urak pa ni ko hai je daw ga na hausi phau nu pa adu na amane lottery phau nu pa na amane natta wi da khoi myam na farmers sing khona ja ba da akhoi gi kan to na tro lomi sing gi akhoi gi har yen ba da issue level lam na tro Q pi adu tawi adagi gas ki modi ki scheme myam gram phau yaw ram ti ngune akhoi gi har gar jal Mr. akhoi gi azabi mol ko jamna high court petition to idro som de thabak de akhoi gi hari pra yumju ai yumju myam enam ising phangam na tro kano chang yawe portal la kana portal ju thadab lete portal de chang yong chune har gar jal da ai ju samngani lo samngani ko adu kai de hade pipe le da ngai re kam hai natro hane mamang ge duna learning point government ki wari di just nga ki mya mang da khoi gi khoi thak pa hai ta re ko nang ji mai to na pesa ka pe ni si phangane na sai bisona na hai ge lo pali manga tra di Manipur da khoi miam lai uta ga su taran to ji kai no nang gi opening balance lo pali tra na to do kai nam da ha ye chun le ta kan li sing ta yam so adu karam BJP ki policy no ba akhoi gi ai war kan ai sai lam yon jage thadok sage ai movable property immovable property hai tare ko si ge se yon bi yar we na thammine hai ko chine so kan na tro akhoi gi hanak kamai to na pi ya ge yeng ni kan lam yon ma do ya han da akhoi policy ganja drugs te yar we ha kan ganja thai ba policy na do adagi akhoi gi Paza paza wa khoi gas ki policy me ham le ko khoi phang bare pesa kman phangino hana chani ban pi du policy ngam ga chani yogumba policy me ham miam toy ka da kai no hai wai ni da khoi khang do khang da wai ni pot tu di khoi phangum thogu me am di miam da phangan de phangan da se kai maram gi no ha ta gi yong ne BJP to ri ba khoi aphawa sing je Manipur hana gyan tan la yeram bane khoi gi karom ni khong di karai matam no khoi kan toy so khoi gi hanak khai bung ga tai jo top gi di khang re ko ai haje ko jum phap ta ja de ai kana spinam secretary sule kan tok de wa ta ai jum hing ja ba de BJP matam da rai khalle ada ga ai jum khaja ba ka de hadak si BJP na phap nam tong na chief minister su resign to bom yaw ba amai jum to gum toy ko ana pha ba nungai wa to ni na khoi gi BJP gi lingak si manung da khoi ji yum da gi senapati yongam re kakching na dai lo chale sungnu yo wo humang gang e ko aduna yam nungai ba khoi khunai mo ore hata gi BJP gi khoi gi nungai ba policy program me am sino mapung phan ore pa gi di khoi ji yam nungai ba mahing am da IDP me am khoi me am khoi gi lai ba gi pangkhe tat khe khoi yam nungai ba punsi mo ram da hing masi khoi BJP ki phaja policy me am haja ba ta re ko matam chan to bi ba si khoi Manipur kyam thi nungai gem ti asmai tham jage okay thank you very much alu shilak pada inam cha hojiki confusion ama khak lai ri se aidi wari ni program sigi kuthang da phangada ba beneficiary sing IDC phangani ha da expect
tauba dum yaunaramadoi ni ado hojiki self help group ki matang si confusion of like masi amtang mari aroi boina ko ai am sang di sesar roi ge matam jisu keno tawre ko si matam jisu discussion awar matam jisu ele na yai jeninge aina aroi boina ina clarification tawning se sele group ta pirasu sele group ki member khuding makta sing tara nupi mamam dali sing tara hai bane ba sima de ai adum yam pasana I clearly thamjaram ge mi manga lai re lising yang kai nupi khuding makki loi mak account lai ko account mamam dali sing tara nupi mamam da pi ga do adu gumba ko gi scheme ni hai tare ko sima I clear taw jare aduga loisal lak pada ina mayam da appeal taw janingi se ko amagi thidana ko manipur se koi manipur da lariba koi myam punna kanminna doini ko aduna koi se theory di am lai ko lu se practical ni ko aduna koi khuding mak se yam nungsi chanana laiminna si aphaba khansi aphaba tawminna si leiba ki aphaba purakna na bo hona minna si haraga I ngasi gi discussion awar sidagi ai okay thank you very much thank you yam nungai jeng asigi pukachari ba topic asida khoi gi tongan ba panelist humna masa masa ge ba warol ka amathmna thambiduna mapung pahan biri loiselapada thamjani ba wafam di khoi gi andaki women's day da khoi gi chief minister honorable chief minister wai khemchana thambiri ba khoi gi statement du gi matung ina khana jari ba sida miyamna pam lebadi khoi gi akoi direct beneficiaries transfer su tawuni habase athuba matam de as soon as possible tawbiraga di matam yam sangdana bot nakshil bot lapthoga bot nakshil laga tawraga di masi miyamna tawrba propaganda se dumak chumna chatki bahabasi masi dumak achumbo wafam oina lakani duna thambiri ba wafam khuding mak pukhatpiri ba khuding mak athuba matam da thabak oina onthokpi ba duga yam transparent oina phangadaba mi singse khoi ngasagi aduma akoina miyamna thajaba mangai se any kari gumba thaba ma tawbada khoi gi sanga leibagi pot sima dum sanga si thina basi na maram orakan thajaba si adum mati trust deficit sima pura leina basi masi masu akhoi gi panbiri ba lengak sina masi dasu yam transparent oina thabak si to bigini habagi chap chasba thajaba leije duga BJP na koi na opsana sudum aina hangjaba wahangi matungina BJP na manipur kan bangamgani habanina athuba matamda BJP na koi gi free movement yahan biba aduga IDP sing mayum da hanjan biba aduga peace restore tawba hanagi normalcy hanjalakwa habji miyam gi apambani masimag BJP na athuba matamda thunghan bigani habagi chap chaba thajabasi miyam gi apambani norris window gi so apambani haba wafam je thamjaba loina na yengbiriba akoi bios khuding maktagi kaina na bathangne ya thangni jari till then take care stay and good night Norris window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizabatanatana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tawba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani
Pamarolgidamakta 7005273217 natraga 9366230077. Manipur के अहम न्यूरो पेशेंट के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंगल मथक तोंथामिल कायदा हांगुक्तरे हॉस्पिटल असना मरुना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर लम्बी खुदोंथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमदी माइग्रेन चिंबा लाइंगली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लाइन चंबा अफब मखलगी खुसु खुलाई अमदी मेशिन मरंग कायदा ले मसिना कोक मरि लेनबा तोंगा तोंदा मखलगी अनाबसिंग निंचिना लाइंगली लंदन न्यूरोसर्जन तांगना चिन्मुदी अराप हुमदी लाप अनाबसी न्यूरोसर्जन उन्नब होनबदा अवाब क्या मायोंगरी नतना चुंथना अनाब लाइंगना मरम ओरगा खुदोंथिब क्या मायोंगरी पुनमक्तगी खरद ओरबसु कन्ननबा डॉक्टर पार्किंसन सिंह MCS न्यूरोसर्जरी एम्स न्यू दिल्लीना मसामकी हॉस्पिटल असिदा पुंग कुमरी लेना अनाब सिंह लाइंगली हॉस्पिटल असिदा अताब ममलदा लाइन मतनतना OPD जनरल अमदी ICU बेड्स ऑपरेशन मेडिसिन एक्सरे अमदी लेब कमैदि नबसनसु अताब ममलदा फंगल्ली नसिमुलेशन बे अमदी खुदों साबसगसि लोबियो हेना कुबमरोड गिदमक हॉस्पिटल असि टेलीफोन नंबर 7005341666 नतगा 8974572152 दा पाउ फबिरक यागनी नर्स सिंगिदमक अचौबा ऑपर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हौजिक मलेशियाना इंडियन नर्स सिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगिदमक मिटिंग चंगलकली वेसी नर्सिंग लोइरबा चही अहुमदगी तादना एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना खुदोंग चाबा असी लौबिहो खुदोंग चाबा अदुदी थागी ओइबा सैलरी 1 लाख ओवरटाइम इंसेंटिव फ्री एकोमोडेशन टिकेटिंग अमसुंग लोंग टर्म वीजा असिना चिंबा खुदोंग चाबा सिंग असी फंगबिगनी अकुपा मलोगिदमक मखादा पिजरिबा 7005273217 नत्रगा 7005063196 दा कांटेक्ट तबिरो नत्रगा आइखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चकुन रोड दा लेंगसिनबिरो